Aprang se kardam kado kave karpetich 2.0 YouTube channel long kilangarat to ana fans tame lapen pinia bangke nilinali tumafan Assam Gramin Vikas Bank KYC a form ko son se ka fill up pon enzima labang so aput hak sinali tum pan labang so video long nang than pachini pon ikko lapen nali tum details ka fill up nengji ason an bangke nali tum labang so video arlosi tek pon long ikko lasi nali tum labang so YouTube channel along nang ko humri milang pulke chinghon pen subscribe ikon latest update nalitum kilong versi apun adung hes tami bel atan tegloni hala bang sodium tami nalitum berpon igderno tangte non la Assam Gramin Vikas Bank labang so KYC form koson sika plap neng yima labang so putakle lang ponona tangte non labang so KYC form ka fill up neng ji a process ledak lang pononang la pencethan pononang joksina litum tami ri KYC claim to ji pulo tangte mate KYC bangke jok neng ji pulo tangte nalitum labang so a form bangkat fill up bangke nang sot kasinalitum nona bangke bangka prekon pipe pins tami chok iglo labang so video kilang penalitum mina mata labang so KYC form bang nalitum fill up tek ikpo lasi non chethan polona ang ton penalam lasi nalitum hanchuning rilo video nalitum kicheng pen kijut an lang pon igon lapen labang so form labang ke Assam Gramin Vikas Bank a form lo mate KYC form lo lapen ladak athake do an banalitum just tami fill up nang nilo dake of office use only la dagbang office sorsi use po mate tok ikwalang litum si lapen puthot ka fill up neng bangla non la personal details na litum theglong lapen la ber an banali tum dak fill up ik thai nang po asinon lang po nang ko PPC ka fill up neng jima aprang si ka fill up neng ji labang ke nalitum la amen theglong nalitum labang sodim nalitum amen tok don igo la screen along nalitum theglong ji niliki tok pon son se nalitum tok ikon lapen labang so amen ki tok neng ji bang ke ID fro balong pen engsiwet amen nang pun nalitum copy ID se ki pidun jima voter ID mate Aadhaar card labang so ID long ko son se ki doma labang so amen ateng le nalitum labang so dim fill up don ikon lapen putha dak maiden name na dak ban nalitum fill up that chok lapen that putha dak fit dak father and suppose na suppose amen tok neng dak ban nalitum las koma abang pu amate abang pi amen prinsika apply ma labang so asar bura mate apu amen bang dak tok don nang jikinang sot lepen puthot la name mother name mate apa amen dak tok don ignang po labang sodim tok igdet benefit puthot dak date of birth bang nalitum tok nang po la screen along nalitum thek ponong igji nili dak fill up pondo la date of birth bang nalitum tok don igo Aadhaar card long do igji nalitum date of birth lepen gender bang nalitum dak select nang po gender bang dak male la mate female ma mate transgender ma nalitum la ke thom pening si select nang po ke select nang ji la bang ke nalitum la screen along ki pipon theglong tik la song si nalitum pi nang po da pendak marital status ba nalitum alan koma men pension KYC ma la bang so abang pu mate abang phi bang ke innovate ma single ma mate penso pulta arloso chirai alama la pen arloso pulte pinando alama do dema la bang so option details bandak fill up dun ignang po nalitum la bangai fill up dun igo la pen citizenship la bang kenalitum la theglongi screen along in India la bang sodim na nalitum tik beringo la pen residential status bang dak resident individual nalitum dak la sodim na nalitum tik piduna la pen occupation type bang nalitum copy akam si claim la bang so kam bang nalitum dak jongwai ignang po la pen tik nang po la pen jong sinalitum dak non nalitum ki claim vaya akam jong sinalitum dak amen ave pulte la o mate la others la bang sodim si tik nang po la pen data fit tick the applicable labang sodim nalitum fill up the data chok la pen proof of identity labang so details manalitum dak pen ke fill up the nang jibang ke nang so labang so box along la identity nalitum copy si ki pg ma labang so details nalitum dak fill up na po passport number la pen voter ID la pen pan card mate driving license la pen Aadhaar la pen job card copy documents manalitum ki pg la bang so details manalitum fill up na po non jang si voter ID puto example ni lida ki pipon voter ID number do la sote nalitum voter ID a number pidang po la pen Aadhaar numbers tame nalitum pi ignang po jang si driving license puto nalitum driving license labang so option of tick pi igon la pen driving license expire date manalitum labang so dim si fill up ignang po la pen son hata sida pen an documents do nalitum dalang pun ingo kalau bang documents manalitum kinang jila bang so documents le pidun ikon
lapen puthot la aber dotla proof of address la dakta nali tum fill up nang jibang kenang sorlo puthot ka fill up nang jinali tum dak proof of address nali tum ko ppc pidun ma voter id card driving license aadhar card copy man nali tum dak pen ki pidun dak select don iknang po mate tik pinang po lapu ho lapen puthot da address type bang nali tum residential nali tum la option lo labang sodim nali tum tik pi iknang po lapen puthot address bang kelason lo nalitum dak address tok inang po ke tok nang sila bang kelason lo dak village tok lapen nalitum arong men tok nang po POPS lapen district lapen dak pin code an men lapen dak village town nalitum dak pen fill up don iknang po la fill up to igdet puthot nalitum second page long lang lake page 1 la nalitum dak theglongi aber puthot second page dola labang so page lang ke fill up ni process tame nili nang litum pan than pachini pon to ikpo lapen labang ke second page lo mate puthot ing CFR lo lapen nalitum permanent address lapen non ke dobom address tas present address tas same polot nalitum labang sodim theglongji ladak same as a current lapen permanent address labang sodim tikon kali pulte nalitum labang sodim d or do pule tokta chok lapen puthot la permanent address pen non ke do address dong se siver la pulte puthot dakta nalitum la son tik pidun ikon lapen kali pulte nalitum d or do pu nalitum tok ikdenon labang sodim tak lapen ka filam ning jibang avelo puthot dak details of related person mate related person amen kuma phansi pg ma labang somen bang nalitum dak pen ka filap nang ji bang kenang sotlo labang so fulament pidun ikon lapen la related person nalitum mate suppose mate nominee ke pipon labang so abang fino labang somen togdet pen labang so documents tameda ki pinang jibang kenang so lasi documents bang aadhar card pan card lapen voter id copy ma pg labang alang litum pidun ik mela lapen da fit puthat ka filap nang ji labang ke dak applicant declaration la nalitum dak thek pon long ikpo application declaration bang la san la dak nalitum date tok nang puk kulo so date nalitum ke submit jima lapang so date lapen dak place nalitum tok ing nang po kunara dim pen ma lapen signature bang ke lapang so dim pinang po la ka ke private abang pu a signature mate KYC la ka submit ji lapang so abang pi signature bang dak pi ing nang po jolalo lapen labang ke la bear bang ke office use only lo puthot la last page lo mate number 3 along lo lata nili nang than pachini pon ik pon ning se page nalitum fill up nang la lapen puthot la number 3 page lo nalitum thek pon long ik po ladak ka fill up nang ji bang kel an ke thang ta ve nalitum dak nalitum la bang sodim te tik pik den no la kali pulte du pu tok igo lapen dak contact details manalitum fill up nang po mobile number labang kanali tum fill up igdana lapen kijut sila puthot nali tum dak signature pitu nang po lapen dak placement tok nang po lapen dak date tok igdang po command to adet si kasamit ma labang so adet signature ki pinang labang ke nali tum la kiching silong da kijut silong ing si lapen puthot nali tum la second page long lot thek long si signature term impression of applicant labang so dim tanali tum signature pinang po puthot la ke cheng sia dim nili nang thanting ni dat labang sodim stamen alitum pi igneng ji lapen photo nalitum dak epak bangke pabon don iknang po jolalo lala pulte labang sok ikyc ka kasamiji a form bangke success lo lapen puthot nalitum labang so form alo got ki pidun nang ji nalitum dak copy pi documents ki pidun ma aadhar card pan card nalitum xerox ra pidun igon lapen labang so ka xerox tang alo long stami hada stami nalitum amen bang tok don iknang po mati sel attested pinang po lapen bank passbook xerox nalitum pon iknang po lapen bank along pen puthot hinia form long ikje labang so form bang non nili long ave so da ka fill up ning ya son ave nalitum account number lapen mobile number lahai hui nalitum fill up nang chode labang so dim stami nalitum la signature bang pi iknang po koma abang pu mate abang pc KYC ki jogema labang so amen hodak tok iknang po jelalo lasi
pinya video long bang anle ington ignang la pen labang so video kilang penani tum stami ison soni labang so eKYC form ka fill up bang thek ikpo pusining the pono la pen nali tum jongsi labang so form fill up thek bule puthon ni lefana homri ingon ni list nali tum pan chirap dun japan bori pon ikpo ase pinya video long bang kala anle ington pon ignang tang te domi thakmi kadu kavi karbiti 2.0 youtube channel long kilang rat to an apan stami ni lin pen kardom to change your